Здравствуйте! В эфире Тулпар ТВ и Илишевские новости. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Тулпар ТВ каналында Илеш телерадиокомпаниясы сезне сәламли. Студияда Алина Хадимуллина.
Орaladım, ağzına üzülüp düşken olmadı. Vurladım diyorsun, vurladım. Bişara yıl kuş. Oğlum gülerge bir kuşanmadın bulmanaşta. Erteğin gelip benim erteğimin oyağına jığıldı deyip. Onlar burunlu soldat Rusları olmuş. Biliştiler de. Aldı birden üstlediler. Sen şol hurluktan ünlü. Organ atıl bile gelip beni alıp gitti. İşmasam bu bakımda yardım edildi. Burada tuttup oldu bir. Baktanşık. Anlamadığına. Azmağın kaleş uğralar kaçkan diyen haber bütün ilge. Soraldı mı? Soraldı. Bütün dünya, bütün kalem, maylı koyup yağ kaynakan kulaklık. Oynadı mı? Oynadı. Bu yüzden kaynatmış. Kaynayındı o. Aşığını tüdesen, şunlar. Bütün ilge horidem. Ağzım diz yapılır. Etin merhum girmese, evesin şu şekilde bir mecnun. Bir yol kuş bulup yürürüydüm bir. Allah Allah. Bak git oturmamında. Bak git. Düşedim hur bulur kurdu. Koya tutayım. Dört yanında kıyılar bak. Ha, anladım koşup bunda. Anda kıvır. Bunda mı? Anda da kıvır. Kavga mı? Bak kavga. Belenge açıp koyayım, hazır koyacağım. O dedi, çoşunun bile kımık eylerim zayağa. Oğlan dikenler kızlardan şiirler bunu. Yigitler bunu. O seyfugul şol. Seyfülmülü gibi. Serpişinden ardından eğittirip jibergen. Bugündüler. İkinci eteş kışkırığı bilen ardındağı koyun yanına çıkıp dursun diyen. Özüm baratım bilen gelip yer taşığına sildirip çıkan da şifek şaşağa türüp özüm alıp çıkıp giden diyen. Onun nindi sözleri şifek şaşağa türüp kınabi. Sizlerin varsa Dixin endeşmede yüzüm kılıyor. Buralarda var kızlar. Nerede oldu? Niye bir duraldı? Cemile Nur'la bittiler. Cemile Nur'la
шығыс. Күлергенімді жарға киеттіға. Күпе күндіз әдәм ұрап қашқандар бейт шайтан балалары. Қоя закон. Қоя начальство. Оларды шұттарға, тоғырға керек. Кіші ұрлаушыларды отарға, исерге, шамарға керек. Кетіргізге револьвер, Үйіп, ұттын
haber vergen. Hazır kilin düşürüp alıp baytağız diyen. Hazır bulsunlar diye. Şulayrak, kumbar adamına şulayrak bulaşacaklar şu. Şega Kısmetullah Part'ın buradan şu şükür malayın emineyden. İneyler. Bir de kilin düşürgenim şu. Ezrek ürettirirdiğiniz, ineş bildirirdiğiniz. Koydan kilinin. Şuşundan indi, şuşundan. Vaya baba göşiresin, göşire. Gitti, inesmeden balam tuğurdur. Jılasa, şutlamasa, varımızda şutadan Arılı zaten. Yakşı kişiler mi? Arru. Vallahi dinleyip duran bedende mevzine. Gepet yakın kızı, ya şitalot kızıdır hali. Şulaydır hali var, şulaydır. Arru jirden demeyin, mene ışşı jirden demeyin. Şuşu cidden bulsa da, Allah cidden bulsa da, bezden kutlatmak niyetli kişi bilen paralaşmaz. Şulaydır hali, kutlatmak bir kere. İneyler, işte kutlayan sultan başlıyorlar.
Sultansın. O kilekni yuvup tazartıp koy, yaşlarını şuraya koşar, ıslayın. İki samovar koy. Bu savday kamra basıptı. Kıtuydan üretken koytkanşı. İşte suyup, tazartıp, dolaşıp. Ana izlerde babasını koştursın. Olganımızın işlerinde. Yok yani. Şubat'tan yumurtası olmayı kadar değil. Şunu tutsak. Ne işin? Şunu tutsak. Burununa bir uşağını soyla bağlarısın. En komile bilin. O anda meşakkat yaşakan yüzümüzde ulandı deyip kuradır yığın de inşallah. Koşuyor. Dizlere gitti. Dizlere bu otlayın gitti. Tabanına mutlar yoluna dursun. Tanışlar, sizle tanışlar, bizle tanışlar ayı. Oturayım. Sen bunlar mineyken bilin. Eşine suzne. Namazdan başlamak. Nikahtan başlamak. Takdir etmek. Nikahtan. Burası dedi. Radyo var nizmatullah ulvenmen birle mertube. Solur benden birle mineyken avuzda. Nikah hukuku da kalmadı. Korkun şeref. Esra, supala gider. Niçin gider mukazene? Bilmeyin, bir de bilmeyin şu nerse. Bilmeyin diyecek. Unutulayın gibi genleri de unutula hazır. Benim babay yaşamında şıkırdatıp bu kadar veredir. Hazır unuttum diye. Minekler avulda, kuşu avulda var. Ne davalli var daval. Ey anam bitti şebiler olsun. Yani okumayı da kalın durmasın. Şoklatmanın bir usluğun şokları kattiler. Yerler şerikat menekattilerin buluşacaklar. Neyse buluşup yapmazlar. Buluşup yatamaz. Paralel minekler. Nikah hukuku. Hayır sadaka girev. Dayı şeriat kuşkanış. Eretigi kımele. Isıvarşi. Ahmedullah'ın kartı. Molayı kamsa bulsa da ortasının inekinin hetiren kaldırına aşkı kattı değil. Buysa veren. Buy. Buş haber doğratı bir daha halise. Okutmadılar Allah. Tövbe estağfurullah. Okutmadılar. Olay bulgaşmayı paralı. Olay bulgaşları kattiler. Kabul etmegeç. Yola bilen kabul edeyim. Birleşmez. Münekirin tutsana muhakkimlerini. Sağ ol. Fatihamı kızlar, yıldızlar üzerine su yolu götürürler. Allah'ı buyursunlar. Şiirlerimde iski, giyentemde olama, kilin ilgine soruluk sungur. Şükür diyeyim. Şükür ne şapırı hakire. Buyur hanım sultanım. Şükür. Şiide kot jir astına tıştır. Şiide kot bu üstülemid men. Şiide yurtqa kirip şıttır. Emmelekin irjana şeşkeli şirekler. İrjana şeşkeli kiyente tabıp alıp koydup koy. Buna bey. Bana söz şükür yetişmeye gireyim yok. Direkt iyilemişlerde koraymalı kırık ineğler. Yalla ülkede Paralel. Nikahsız düğüne şeriat kabul etmez idey. Şemselemekinden nikahını, şeriatını kanun bilenine yarıştırıp düzeltip bulmasın der. Tövbe. Estağfurullah. Eyle kırıp inekler seni gelmez.
Lakin yaman söz canı bizdirəkdir. Halalına gadil bol, ni eytebe ezri bol, reşilerge ala bol, alalarına ala bol. Yalan ciddi anlaşıldı indi. Bu halde tekli bitirmedin. Tez olun değil, tez olun bak. Rahmet, o yavaş yavaş. Dışlar kirin kirin kirin. Urşu hakkız burhaka, ansız ot hürletmende. Aynen gelin toprağını hürmetlendiririz. Ey üstüm şul kilerimiz, kodan bilen kilerimiz. Ey de bitirdim fakir. Bitti mi? Bitti mi? Mene hazır Cemile. Uzun haberi taşır, kurşalı yakılıp yurdumda kıraşaksın. Kutlu Ahmet seni kokmaz, sokmaz. Bu denlerden sonu yüzünden başıma görev de kuvuz salmaz. Hele sen bakın yine ki oldun Cemile. Ya babam, giydinle kuralım. Cemile. Başımaştık bilen bitirip, yavu bilen. Siz de mi bunları kışlayın? Ya, reseye çift alıp gitmezler dedim de. Üstüne oturmasını, ey rahatlığı! Yöklendir gitti. Karanlığa bir kez buldu, iş şakırı kupmayı da oldu. Gidip de çektik. Üstülesin elimine tıkaklar. Ulaş! Yürektir mülenin ana. Atlamayın. Ellerine hayırlı şapta gidip fotoğrafı. Devlet bayo. Baştan kırılmış uçum ne ya? Ne hoşum var elimine ha? Boşum emer bitti. Bir kızıp gitsem, bu başımda geri kalıp kırıklıyorum. Devlet bay buzallayıp, yok kahrayıp neler ekensin ha? Doktor Bey, doktor Bey. Yine yapacağım. Urlana yazıp kalır, urlana yazıp kalgan idi. Yazmıştan kuzmuş yok eken. Geldi urlanır. Devlet bayrak kullarına gibi. Uzun bir ömür bizim. Bilgen kişiye. Baktana fotoğraf. Dünyada kadar minum bulayken. Bu da bile giderken. Batıka getirdin mi? Yok gider. Onu uyumak gibi ben. Şimdi yumak bu yakşı. Kilin kayda? Gelin şuşundan indi. Rahmet, Cemile kayda? Ha? Şakkın alamasını sayma
düşürgen hoşu. Ama sen başaranmasına şakan bitme. Koştuk cipçe. Ben özüm koca. Valla bu yana güzeldir be. Haydi koştu. Koştu. Neyneriz basıga? Anda akıllık bir. Kolay bakalım kiletke. Haydi. Haydi. Kiletke. Vay yaşadı. Vay Vay yaşadı. Haydi. Kandıramazsın yasın. Siz yapmayın çocuklar. Siz yanmasanız biz yanarız. Ayak uyduruz Cemile'ni. Görmedim. Paralar koydu. Bütün dünyamızı boktan çimirem, yandıram, sündürem. Allah! Yırtık kapmışlar. Burası panik yapmış. Vurma kutlamasınma. Zımbırsı gelsin. Ulan mı? İşinden nişanlı yerler var, doğrusu da çıksın. Üçgen diklim salayım. Ve, iki, üç, yaptırın. Kaçtan yaptırsın. Bunlar mı güzel? Haramlar kayda, oyna kutlaklı. Uğratma şükür kayda. Bunu değil. Ana o. O süresine. Bak, kız buyurun da mı? Boş gitler Ece bayan. Ece güzel yolda. Git. Bak. Üçgen diklim salayım. Ne? Yaşay masasını yaptırın. Yasay! Salı. Atla bunların önünde. Eyde. Bak şalga. Cemile kayda. Edem karakları. Kızlar kavanda kaldı. Korkak kıratımın oldakçıday gelersin eşek ederse. Kışı bektine kolsuzlanın için bunların büyük duvarım içini. Şunsiz. Anlaşılmaz anlatır mısın? Gece tekesi. Cemile? Gündüz yıldız kurammemin. Sataşkansın sinir kanatçı. Sin sataştırdın beni Cemile, sin. Öptürün. Öptür. Eminle koyatırım dersliği bize. Kızım. Sin, pışnagan Kiyev. Pışnagan Kiyev. Bizi yollarında başlardım, kuşum elinde devletmek. Sen bakmışsın üzerine, o yavaşına sokup taptıysın da. Mini de hazırını şık kışıp üzerine kırınayım. Zayıflamayın demeyin tuttabice. Tukta bir de ömrümden tukta kalmaz. Söyle, uzun bildim hakkında. Ben söylersin, oğlamda, koydamda gider. Yemek, Bu ayı çalışırlar bulur, yemek sen kapı ettin bunu bile. onsa kuskurun. Eyle. Sen diğer birinden o dalamasın. Osmanlı kimle nasıl tanışıyor? Yaşa bunlar baktın bile kızına. Senin kuzuna bu kuzuna gitken. Hey siz başınlıklar, ne yaptınız benim bir şeyine? Ne yaptınız benim başımda? Ne yaptınız başımda? Dayanmazsın, dayanmazsın. Kullarımla ezem karaklarının varmazını yapıp çoğutur kaçıya. Tuttadıklar. Anladıklar. Kavuş gelişmezsen. Sin kıtırttın biz de, Abnağıl abi. Esmail abi. Sin söylenmesen. Kız zorlağı boşka kirgen eybir tügülüyor. Siz beş başınız bilen bir ahmakның tüpüne şanlık Gelse gayretler sizni taşlaşlar. Kapitalizm kaldığına koşup yaşında gitmediler mi sizni? Hadi sizler! Tarihte kavuşmayışmasan, tarihte izli kongretmiştir bir karşına. Patron Ali, bizden Kutlu Ahmet bilen
Köpke үйге koytayırıydı. Eyde. Yok öyle. Lefteler oturup gelip yok otur halim yok. Oyun dolayım benim hanım. Teşekkür ederim aşk olayım. Tamam. Devlet başkanı. Ona başında bir şey tutsayım. Siz her yerden izlediniz. Tabii ki nasıl yeter şu aynı. Esnaflar bu niyetine tutup kandırı yedinin oğlan bilmedi. Ona etme. Eyde şimdi eyde. Şimdi siyatsın buraya koyarız. Eyde. Durup durumda şapkılar. Balalarının nikahın uzun taraf gidemedi. Hürmetli oyundaşlar, kelgan qonaqlar. Baramızda bilingizcha, bu yil 2019-yil Rossiya Federatsiyasida teatr yili deb e'lon etilgan. Shu yuzda endi bizning rayonda bek ko'p spektakllar bor, maktablar orasida. Mana bugun endi bek motor etib bizning Shog'il xalq teatri o'zimizning madaniyat bo'ligining zo'r motor qizilroq degan spektakl qo'ydilar. Bizga shu ko'ngilni yo'liqtirdilar, kuldirdilar. Shunga endi men chin ko'ngildan shu spektaklni hozirlagan barchaga da zo'r rahmat aytasim keladi. Butun qatnashgan yigitlarga, qizlarga ayrim aytasim keladi. Said Mulla Ahmedovga vaqt topib kelib ham o'zi bilan erkan bizning yorti xor qizlarim. Allohga zo'r rahmat aytasim keladi. Sizga ijodiy o'yinlar bu endi men premyera deb olasim keladi. Bu hali boshlig'ini siz hozir butun Rossiya Federatsiyasi bo'yicha kontrolga chiqib ketirga jiyasizlar. Ishingizdan o'shlar, salomatlik, har vaqtda shulay etib isen sog' bo'lib, gel bizni suyundirib yashayapsiz. Шын тұрыпта да, бүгін енді біздің театр күні, театр бейрамы. Бұл енді әлбәттә біздің бейрам түгел. Бұл сәхнеде ойнаушы артистларының, шулай сәхнеге қоюшы режиссерның ішіне бәя беруші тамашашыларының да бейрамы диясым келеді. Чөнки біз тамашашылар театрға бәя берушілер. Біргәләшіп yol итәбез, біргәләшіп театрда ойнаймыз. Бүгін біздің халық театры сәхнеде ойнап қана қалмады, олар бүгін сәхнеде яшәделәр. Шул хәтле матур итеп образларга кертеләр. Хәтта
Теге залда отырган кишилер дә дәртләнеп макул итеп карап утырдылар. Минем сезгә зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Һәр вакытта да шулай халыкны сөендереп торабыз. Сау-сәламәт булабыз, эшлегездә уңышлар булсын, иҗади уңышлар сезгә. Һәм инде әйтелгәнчә, районыбызның мәдәниятен, театрын үстерүдә зур иҗади уңышлар. Зур итеп рәхмәт барыгызга да. Чынлап та бүген халыкара театр көне. Мин чын күңелемнән сезгә зур итеп рәхмәт әйтәм һәм башымны иям сезнең алдыгызда. Тәбрикләйм шушы бәйрәмнәр белән. Тамашачылар сезне дә театр сәнгатен сөеп дигән шулай матур итеп артистларыбызны җылы алкышлар белән каршы алганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде мин артистлар белән дә таныштырып китим әле. Әжмәгыл районында Башкортстан Республикасының от казанган укытучысы Сәгыйть Мулла Әхмәтов. Уңганбикә Миләүшә Миннибаева. Туктабикә Альбина Ильясова. Иркәбикә инәй Рифа Латыпова. Гөлшира Фиюза Кадырова. Сабира инәй Альфира Валидова. Мөхәммәдша Вильнур Хасанов. Баян Алик Бурханов. Жәмилә Илсияр Агадуллина. Алмаз Шарипов. Шөкер Артур Хасанов. Дәүләт Баябый Нияз Башаров. Мөнирә Лилия Хайбрахманова. Ильяс Илдар Хайбрахманов. Махибәдәр Регина яңа кияүгә чыкты. Җәмрегөл Гөлназ Гиззатуллина. Безнең инде художник, рәссамыбыз Руслан Шарипов. Бик зур рәхмәт, Руслан. Һәм инде зур алкышлар әйтәсем килә. Халык уен кораллары ансамбле Мирас җитәкчесе Гыйнулла Габдуллин, Айвар Минегулов, Ришат абый, Флюр абый, Илшат абый, Айнур, бик зур рәхмәт сезгә. Һәм киләсе очрашканнарга тиклем сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Уважаемые дамы и господа, кафе «Отдых» приглашает вас отдохнуть от ежедневной суеты. У нас вы можете с блеском провести любое значимое событие вашей жизни. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера, изысканная кухня, уютный интерьер, высокий уровень сервиса. А еще у нас важная новость для молодых пар, которые планируют свадьбу в 2019 году. Впервые кафе «Отдых» проводит розыгрыш «Свадебное путешествие 2019» совместно с турагентством «Колумб».
Молодожены, которые проведут свое свадебное торжество в нашем кафе «Отдых» в течение 2019 года, получат уникальную возможность выиграть сертификат на поездку в свадебное путешествие номиналом 80 тысяч рублей. Пара счастливчиков будет определена специальным приложением в конце года. Не упустите свой шанс, ведь, возможно, именно вам улыбнется удача. Наш адрес – село Верхнеаркеево, улица Комсомольская, 16, дробь 7. Отдых ждет вас. Hayırlı сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән котлаулар программасын башлыйбыз. Экраннар янына якынрак хөрмәтле юбилярыбыз Зилә Митхәт кызы Самигулинаны чакырабыз. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хаты тик сезнең өчен яңгырый. Бүген безнең өчен зур бәйрәм. Безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез, туганыбыз, кодагыебыз, Бишкурай авылы кызы, Лаяшты авылында гомер кичерүче Зилә Митхәт кызы Самигулинаның 60 яшьлек юбилее. Безнең кадерлебез 1959 елның 20 апрелендә Илеш районы Бишкурай авылында Митхәт һәм Анастасия Гәреевләр гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Үсеп җитеп, мәктәп тәмамлагач, 1976-81 елларда Бөрі дәүләт институтында укый. Юллама буенча Илеш районы Лаяшты авылына килә. Биредә 33 ел Лаяшты төп мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы, тәрбия эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. Шушы авылда үз парын Рәфис Әнвәр улы Самигулинны очрата. Парлашып, 2 кыз һәм 1 ул үстерәләр. Хәзер инде яратканыбыз хаклы ялда. Әмма аның әле бер тик торганы юк. Ихата тутырып чәчәкләр, бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә үстерә. Тәрәзә төбендәге гөлләрнең нинди генә юк. Нинди тәмле ризыклар пешерә ул, телеңне йотарлык. Бик яратып бәйләм дә бәйли әле. Ул бәйләгән оек башлар, кофта, шапкалар өстебездән дә төшми. Әнәнәләренең бәйләгән уенчыклары оныкларының иң яратканнары. Менә шундый иң гүзәл, иң изге, иң кадерле, иң уңган ул безнең кадерлебез. Кадерле тормыш иптәшем, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйм. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телим. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерләрдән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Ходай насыйп итеп сиңа алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Син җир йөзендә минем иң кадерле кешем. Тормыш сынауларын горур үтеп, бүген миңа зур терәк, яхшы киңәшче, йортыбызның зур терәге. Киләчәктә язмыш пар канатыбызны аермасын, озак еллар бәхет шатлыкта гомер итәргә язсын. Киләчәк матур гомерне бергә уздырыйк, гармон уйнап, биеп җырлап, урамнардан сыздырыйк. Картаймыйча яшә, бүгенгедәй шибәр бул. Әниебез, күз нурыбыз, дип дәвам итә хат юлларын тормыш гөлләрегез, балаларыгыз. Бүген сиңа 60 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән яки үзебездә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әниебез. Без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәм көнең белән котлыйбыз.
Озак яшә, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчанда ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерлек түгел. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әни. Без сине бик-бик нык яратабыз. Хөрмәтле кодагый, сине 60 яшьлек юбилең белән ихлас күңелдән котлыйм. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телим. Кодагыем, синең дә бүген бәхет чәчәгең аткан мизгелләрнең бер чоры. Узган ул, үткән, аны үзгәртеп булмый. Ә менә киләчәккә өметләр баглап, планнар корып, ниятләр була. Шуңа да мин сиңа туган көнеңдә киләчәгең бүгенгедән дә матуррак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телим. Бар хыялларың тормышка ашсын. Хәләл җефетең Рәфис кыды янәшәсендә балаларның иң кадерле әнисе, оныкларыңның яраткан нәнәсе булып, саулыкта, байлыкта озын гомер кичергәсен. Йөрәк түрендәге бәхет ишкыннары йөзеңдә елмайы булып, һәрчак балкып торсын. Туган көндә матур теләк булсын әле үзеңә, күктән кояш балкып торсын, нурлар сибеп йөзеңә. Шаулап чәчәк атып торсын бакчаларда гөлләрең, бүгенгедәй ямьле үтсен киләчәктә көннәрең. Син яраткан матур кышлар сайрасыннар болында. Исәнлек, саулык, ак бәхетләр юлдаш булсын юлыңда. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рәфис, балаларың Эльвира, Илнур, Зөһрә, кияүең Вадим, киленең Гөлчәчәк, оныкларың Камила, Назгүл, Лиана, Данил, кодагыең Флүзә һәм барлык туганнарың, кодагыларың, дусларың бу теләкләргә кушыла. Хөрмәтле юбилярыбыз Зилә Мидхәт кызы, якын кешеләрегезнең ихлас теләкләренә кушылып, без дә сезне юбилейгыз белән чын күңелдән тәбриклибез. Җир йөзендәге барлык изгелекләрне, дөньяның бар матурлыгын, көннәрнең иң яктысын, сәламәтлекнең иң ныклысын, уңышларның иң зурысын сезгә теләп калабыз. Якыннарыгызның музыкаль сәламен кабул итеп алыгыз. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхете бөек, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгә дә гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгә дә. Бик кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәүгә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгә дә гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Бик кадерлегенә кемгә дә. Кадерлегенә гомереңнең оныт әле авыр чакларын. Искә алып бүген бергә үткәннәрнең яхшы якларын. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә
кадерлигіне ғұмырыңа бүгін тағы бір ел істелі үсті құдай бақыт үйіп қайғы хасрет кіне істеме яша жерде бүгін керек яша рахат қайғы білмеді ғұмыр бит ұлы бик та ғазиз бик қадірлігіне кім келді ғұмыр бит ұлы бик та ғазиз бик қадірлігіне кім келді бик қадірлігіне кім келді. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Таковы Илишевские новости на сегодня. Мы ненадолго прощаемся с вами. Всего вам доброго!